بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أده هندوماغ مولينغا برنامجكن إمها بدون ترنا مرحبا دنوا. أده هندوماغ برنامجكي Ministry of Islamic Affairs كم هفته إجوز هم دوهم براس في دوها كم دوه إجارة سومينتوغا جنسته لايف برنامج. أده علوم برنامج بينومكي تيابفونا بينومان تفاتو إكيكي ديني معلومات تيابفونا جنستينو حاسقوتك علوم مهار مبيت كرموندا ಬಲಿಮಡು ಕಮಗೆ ತೆರೆಗ ಆ ಅಮ್ಮ ಹಾಲತುಗೆ ತೆರೆಗ ತಿಯಬೆ ಫುಲ್ನ ಫಸಿಹ ಕಮಯಕಿಗೆ ದೀನಿ ಮೌಲುಮಾತ್ ಲಿಬೇನ ಮಗುತ ತನವಸ್ ಕೊದ್ದಿನು ಹಾಸಕೊನ್ ತಿಯಬೆ ಫುಲ್ ಹಂದುಮ ಆಕೊಲ್ಲನ್ ಜೆಹೇನ ತಫಾತು ಏಕೇಕಿ ಮೌಲೂತ ಇತಿಯಾರ್ ಕೊ ಎ ಮೌಲೂತೋಗೆ ತೆರೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲ ತಿಯಬೆ ಫುಲ್ನ ದೀನಿ ತಫಾತು ಏಕೇಕಿ ಮೌಲುಮಾತೋಗೆ ಹಂದುಮ ಆಕೊಲ್ ದಿನು ಅದರಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕುರಿಯದಾಗತ ಬಲಾಲ ಇರುಗ ಕೊಮ್ಮೆದೋಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ಸಳಗೊಮೆನ್ನಾಕಿಗ ದೀನಿ ಇಲ್ಮರಿಂಗ ತೆರೆಂದೆ ಬೇಫುಳಕ ಬ್ಯಾರ ವಡಾಗೆನ್ ದೆವ್ವ ಅಳಗೊಮೆ ಇತಿಯಾರ್ ಕೊರ ಮೌಲೂಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲ ತಿಯಬೆ ಫುಲ್ನ ದೀನಿ ಮೌಲುಮಾತ ಗೆನಸ್ತಿನ ಮಟ್ಟಕ ಇವತ್ತು ಮೀದು ಸಳಗೊಮೆನ್ನಾಕಿಗ ಶೇಖ್ ಕೊಬ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಆದೆ ಅಳನಾಗ ಮೆಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಫರ್ದ ಶೇಖ್ ನಿಮಾಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅದಿ ಶೇಖ್ ಮೂಸಾ ಅನ್ವರ್ ಹಸನ್ ದೆಬೆ ಫುಲ್ನ ವೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮರಹಬಾ ಇಂಗೆದ ಆದೆ ಅಳಗೊಮೆ ಶೇಖುನ್ನಾಕಿಗ ಮೀದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾನಿ ಅಳಗೊಮೆ ಹಮ ಬೇಣುನ್ ತೆರ ಮೌಲುಕಂ ಇರಾತ್ ಕುರವೆ ಮೀದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ತೆರೆಗ ವೆಸ್ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲ ತಿಯಬೆ ಫುಲ್ನ ಬೇಣುನ್ ತೆರ ಮೌಲುಮಾತ ಗೆನಸ್ತೆವೆತೋ ಫಾದಾ ಕುರನೆ ಮೌಲುಮಾತ ಗೆನಸ್ತೆವೆತೋ ಮಸೈ ಕುರಮ ಗೆಂದಾನ ಆದೆ ಅಳಗೊಮೆ ದಿರಿಳುಮುಗ ಹಯ ಬೇತು ಕುರಮುಂದಾ ಇರುಗ eki marhalaatoga eki minwaru musibatan alumen ne kurmete war bodeti musibata kudi musibata ka tafat eke kantatan alumen ge dirulumge hayatuge terega eba kurmete alumen muslimige haysiyatun alumen mi angwafani e musibata kurmete wa hinduga ekantata ketteri uma adi ma Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrata du'a danwa adi sababtoga hifma eki ga ma Allah wakilko mi gota amal kurma endame alumen ge දිරියුම් වේත කුරායර මිෆද මුසීබාත කුරුමති වා බයින් حالتතෝග බයි ෆරාත්තක බයි කහල ගෝස් කන්තත්තකන් එබ කුරවේ බයි ගෝස් කන්තත්තකන් එබ එදෙවේ ඒ වාහකතන් එබ දෙකේ මේ දලොම වාහක දක්කාලානි මි දායිරාගේ තෙරේග අද මිදෙන්නේ ගෝස් අමල්තෝගේ තෙරෙන් අලොම වාහක දක්කම ගෙන්දානි හාසගොතේක මුසීබාත කුරුමති වා හින්දු මරුමන් එදුමුගේ නුබෑකම ගුලේ ගොතුන් අලොම ජුම්ලා ගොතේක වාහක දක්කම ගෙන්දානි ಶೇಖ್ ಮೂಸಾ ಅಳವಮೆನ್ ಹಮ ಮಿ ದನ್ನವಾಹಿ ಮುಸೀಬಾತೆ ಕುರಿಮತಿ ವಾಹಿಂದು ಮರುಮಂ ಎದುಮುಗೆ ನುಬಾಕಮುಗೆ ಮಿ ಮೌದು ಅಳವಮೆ ಮ್ಯಾಗಂಡು ಗೊತ್ತಿಗೆ ದಕ್ಕಮ ಮೌದುವಕಿ ಎನ್ನು ಸಲ ಹಿತರ ಫುರತಂ ಫೆಶ್ಮೋ ಗೊತ್ತು ಮುಸೀಬಾತಕಿ ಕೊಬಾತೋ ಬದಾನು ರಂಗಳು ಕಣ್ಣೆಗೆ ಹಮ ಬೆದನ್ ತೆರಿನ ಮುಸೀಬಾತಕಿ ಕೊಬಾತೋ ಮ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಅಂಬಿಯಾ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ಸಯ್ಯಿದ್ನಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವ ಸಹಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್ ರಬ್ಬಿ ಇಶ್ರಹ್ ಲೀ ಸದ್ರಿ ವಯಸ್ಸಿರ್ ಲೀ ಅಮ್ರಿ ವಹ್ಲುಲ್ ಉಕ್ದತಂ ಮಿನ್ ಲಿಸಾನಿ ಯಫ್ಖಹು ಕೌಲಿ रब्बी ज़िदनी इल्मन वर्ज़ुक़नी फ़हमा प्रोग्राम बल्ला में बेत खुन्ना ख़ुतुम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू आदे मुसीबाई औने मान कुना कम गवानम आदे ऐसे बोके माने की तिमागे दीर्घमुगे हयातुगा तिमा एकमक नुरहवे कंतत दिमावम अगुण में करने ए मुसीबात के एमा मुसीब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानुन्ना की कोई मुसीबात तम करने कुरमन माने की तिमा हिन नुरहे कंतत तिमा दिमा वेगन दिमा की ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला में सुन्नतुल हयात के दिरुम हयात के सुन्नत के तेरे लबाफा वा कमे हया अबदस एग्गुतकन ए रासक दतुर कुराकम गवाना इंसाना गिनफारा वावते की एने लिफोन नियमतक अदि एन एहम मिहुन्न देंजे हग्गुतक वाजिबतक मिकंततक मिदुक हंदानति कंदे मा එකන්තත්ත එහෙම බියන උදර්මටක දෙතෙතෙතර ඉන්සානාගේ හයාතම් බිකුරිමතනේ කොම්මස් කහලේ ඒන එකම වුමන් නේදේ කොම්මස් කම දිමාගෙන් මිදනේ එයි මේ හගීත බලාලාරුග මේ ඉල්මරි මිදාල වාගතුග මේ මුසීබාතුගේ මනේ ශරයිමානේ බලාලාර ශරයිමානේ කි මේ හබ්සු නෆ්සනිල් මක්රූයි මානේ කි තිමාගේ නෆ්සු නුරහේ කන්දත්තකුන් හිෆ්නෝ හිවෙට්ටුන දුරලි කුර්මග මානාගුනනේ හම එෆද් එයින් හම එෆද කම දිමාවුමුන් තිමා එකම ශක්වානු කුරුමා එකන්තතක කෙත්තරිවුමා අදි අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලාගේ හතරතුන් එකමන් සලාමුවම එදුම් हकीकत बाले मुसीबातुगे माने की एहमा कि कुरान बलालिकम कि रसूल के सुन्नत बलालिकम गावेने सदगो में दिरम हयात बलालिकम गावेने इंसान के हयात बिलिकम गावे कौम के हयात बिलिकम गावेने मुज्तमा के हयात बिलिकम गावेने में सदी फर्दुं के हयात बिलिकम गास मीन हयातु के कोम्मेस मरहलाएगा बिखाली कोम्मेस कमेंगे मीहका दिमामु में ने बयका जमात का रशका दिमामु अन्न का में दुनिया के फफुत का बलाली मगर में वरांगल हामेगे बदे शने वाला में ना हम दे में शे मूसा नोरे बयान कर दे मुसीबत की को बैक
e bayan koddevi kantattan alwamenna eba kurimati waakan alwamenna eba enge alwamen farudege gotun kamuga winna mesadi mujtamaga nisbatun beli kamuga winna mes mifada kantatta kurimati waakamaki alwamenna fenna kame ennam salon hitara sualaki musibatta kurimati wun oni musibatta kurimati waane kan mi kirit rasulage sunnatu nakirit gurwanu sabit waakametto ade haqiqatuga demme sheikh faha kore fadan mi musibata ki ei Allah subhanahu wa ta'ala insana ya ena hinne de kantatta nuwata ena hita mi ena aamu hayatu gena beenu nuwa fada kantatta ena kurimatu e kantatta kurimatu mi wumuge beenu misne sheikh faha korwa em vijikamuga wanama ei Allah subhanahu wa ta'ala ge sunnate nget Allah subhanahu wa ta'ala ge sunnate kauni sunnate gamane ke ilah mi duniye mi labwa fawahinduga mi duniye ge kantatta waki nizamakum waki tartibakum kuriya diun e ilah rodi gannawa gotaki ngeto mi ane hewla fa mihun emihun na mi ane mihun hew kamuga sabitu adinu ba mihun emihun na e koremun da no ba kamaki kiha bodu kamekkan e ba mihun en usasu ema mi kamattaka mi Allah subhanahu wa ta'ala mi wani mi kan mi kauni sunnate gotuga musiba itta medwer kurabun labwafa embima Allah kirtu qur'an go hi kurabwafa wani alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ilahi maruma diruvu khalqu kurabi farate liyabluwakum teba mingi terein ayyukum ahsanu amala emme he amal kurnikum bayakto belle mattake ngeto emmema mi maraki ve shakkene gotuga am duniyage diritibi enage timaga maruwa mi hage timaga mi hunan emme bodu musiba kadi maruwa mi hage nisbatum ves emme bodu musibata ka wan haqiqatuga mi sakaratul maut ngeto maruge sakara ema e huriha kamen Allah subhanahu wa ta'ala labwa fawa mi wani kit qur'an sabitu adi wala nablu annakum bi shay'in min al khawf wal ju' wa naqs min al amwali wal anfus aruna abdus mi program to adiwe ayate mi to Allah subhanahu wa ta'ala furan tahibbu munna muda uni kuravu munna andari madu kuravu munna mi fade mi hakad takun insanu mi imtihan kuravane kama musibat te ba munna medwer kuravane kama inma sabashir sabirin ufawir kamuge he khabar deshe ketterina ehmema mi jumla gotega dannawa kamuga wana musibat ke kit qur'an musibat ta medweri wana kai kauni sunnate kan ngeta kauni sunnate kan hingane kam duniya demiyon ha idako ekan kit qur'an adimai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu sabit ekan algon men ngebege nabi be kalunge sirata balali mes duniyege emme hewlafa ami hayate vet ko fawana bayki ham yagirum ves allah ge nabi be kalu ege terem ves allah ge emme man khalq man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekale fan ki emme boda musibat ta medweri vi fara ngeta mistak ngeteren ikalege faana e medweri fara fada musibat ta medweri payaku mata farate nule ngeta em nabi bekalunne ki ei ashaddu nasi balan hadis bas fulu gas wagan ngeta de anikkolum balayiruga mi kamaki mi muslimun adi mu'minun mi musibat ta kurimatum ei gon husumen nuun kamese kalege faanu hadis takun sabit we february hemvima jumla ko ti dennevi mi suwalan hama algon me visnala hinduga ege megeni kauni sunnata ka wahiti e kauni sunnen e tagrir kurai faiba ve note kam bayan kurai faiba ve kirtu qur'anuges adi kirit nabiyya sallallahu alaihi wasallam go hadis masul gageda ka haddi hatar waraka faharu e bay musiba mi lafze goggota kirtu qur'anuga zikr kurai ngeta hemvejji kam gawana me gmani ki mifada mi ane minwaraka kirtu qur'anuga adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis masul ta barak gota zikr kurai fawum mi algon me mi engeni mi kam go hori mi muhimmu kan wata mi kamaki kiha bodaka mi muslimu adi insanum visnan jene kamekka ngeta shamusa adami demme kam me nimalik wahaka ke ishara karo ta kit qur'anu ga me Allah subhanahu wa ta'ala kandarigen awon men bayan ko devwa fe bay aw menge mi ane nafs taka awon menge mudala musibat kurmati wane kan egiteren demme nimalik ishara karo surah al-baqara sade 50 fasanaya إن آياتك ما الله سبحانه وتعالى وحي قرآن مني ولنبلونكم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب माने आलिम रासोते के साथ एक अड्डिहा हवाना है मनने हमें हम बला लायरुगा मी आवण में ने के कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सुन्नत बला लिकमुगा वी नमे से कले फानुगे अम्बियमी कंबलुन मिसाल अम्बि कंबल का बमो कुरिन ओ मुसलमा के वहा का में बला लाय कमने जाने के कमने जाने समित रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यقول ما من عبد يصيبه مصيبه يقول انا لله وانا اليه راجعون माने कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अर्थ करते अलका
मुसीबात दिरकम हिताम जेटिकम गावन एना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मिफदे के मुफक अल्लाहुम्मा अजरनी फी मुसीबती व अखलुफनी खैरम मिन्हा माने कि තිමන්නේ මිදිමා මුසීබාතු සලාමක් කුරබා ඒබ රංගල හේගුර තිමන්නේ මෙමර කො දෙබාදේ මිගතගෙන දුවා කුරකම ගාවනම මම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එමිහෙකන් එපදකම මානකේ ඒබ රංගල කම මෙදුරි කුරබානේ එම්ම උම්මු සලමා විදාලවනේ තිමන්නගේ ෆිරිකලුන් අබූ සලමා අවහාරෝ මා ගුඩිගෙන් කිත රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තිමකලේ තිමකමනා ගාරිය වඩාතේ වඩාගෙන් මි දුවා විදාලවිය විදාලේ කමනා කෙත්තර වඩාන මන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කමනාය ෆාරිගතිය ඒබ රංගල කොත මෙදුරි කුරබා ෆානේ දෙන් ತಿಮ್ಮಣ್ಣನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಸೂಲ ಕೀನೆ ಕೊಬಾತೋ ಎವ್ವರ ರಂಗಳು ಗೊತಕಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಗೆ ಫಿರಿಮಿಗೆ ಹಾಯ ದರಿಂಗೆ ಬಪ್ಪೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣಗೆ ದಿರುಮುಗುರಿಯ ಕಮೆ ಮಿ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಮಿದಿಯೆ ತೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಿದಾಳು ದುವಾ ಕಿಯಾಜೆ ದೆನ್ ಮಾಗಿದ ನು ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಿಮ್ಮನ್ ಕಮನಾ ಗಾರಿ ಹೊಂ ಖಾಯವೆಂಜಂಗೆ ದುವಡಾಗೆ ಕಲೇಫಾ ತಿಮ್ಮಣ್ಣೆ ಖಾಯನ ಗತೆ ಅತಿ ದರ್ ಇಲ್ಲ अजरहु अल्लाह फी मुसीबती व खलुफ खैरम मिन्हा एम तिमन कमना गिज्जे मे खैरम मिन्हा के माने की तिमन कमना के कुरी के फिरकलु अबू सलमा वर हो फरात की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एम अल्लाह सुब्हानहु तिमन कले तिमन कमना एकन देबी कम यार बगरा सूरत के साथ 50% आयत गति बिशय मिनल खौफी वल जोई व नक्स मिनल अमवाली वल अनफुसी व समराती मिहुरिहा वाके माने को मुदला दरिन्ना मियने ಮೇವಾಯ ಅದಿಯಸ್ತಿಮ ಇನ್ಸಾನ ಎಚ್ಚಕ ಲೋಬಿಕುರ ಹುರಿಹಾ ಎಚ್ಚೆಸೆ ಗೆಂದೆಮು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲಾ ಇನ್ಸಾನ ಇಮ್ತಿಹಾನ ಕುರಬಾಕ ದೆಮ್ಮೆ ಕಾವಣ ಮೆನೆ ಎವಿಗೆಂಗೆ ದಿಹಮ್ಮ ಎಗತುಂ ಮಿ ಅಗುಣಮೆಂಗ್ನ ಮಿ ದಿಮಾವಾ ಕಂತತ ಮಿ ದಿಮಾವಣಿ ಅಗುಣಮೆಂಗೆ ಅಗೀದ ಅಗುಣಮೆಂಗೆ ಈಮಾನ್ ಕಂ ಇಮ್ತಿಹಾನ ಕುರಬು ಮಟ್ಟಕ ei ekame dimawegen diyama ekamang en kettirivani nuwat en ekama niyumata manaki ekama hitamako gaage tala roy hedani to ek rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabiyatan balale rekelefano ge me lobeti bodobebe fulno de lefano ge me ane me bodobebe ge darikon jafar ge fano muta hangurama ge shahid wadagen e khabar rekelefano ge firikalu ekamana ge ekelefano ge firikalunna me devuni me asma bint umaysa bidan ki ke गायग नुतला दुलुम बेकार में माने के अल्लाह सुब्हानहु नहीं करवाफा बहे बेर नको हिताम कुरियस मसले नेते विदालफा माने के हिताम करूं ए बोते हेन्नमे में आगुण में ए हिताम को गुतो आगुण में दुलुम बेकार बस्त अल्लाह सुब्हानहु नहीं करबी के वाह के दिखम की माना कम एक तो की रसूला के दरिकलु इब्राहिम फाना वार दस्तने की के तिमम में लुलुम करुणे बहरे हिंग हिताम बकुरे हेन्नमे अल्लाह सुब्हानहु व तआला रोहिड नुगन्नवा चे तिमन्नमेंगे दुलुन तिमन्नमे बेरे नुकरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करो वाफती शमस अळोमें हम मुसीबत गे वाहक दक्कार मुसीबत कुरमति वा गोतु गे वाहक दक्का इरुग दम हम शेव निमाल गे वाहक फुलगे स्पाह कुरवे ekkමකි මේ මුසීබත් කුරමති ව ෆුරිග එත්තක බලාලා ඉරුग රසූල් බේකදුන්න හසගොතේ අळෝමෙන්ගේ මෙහමතුගේ මෑ නබිය මොහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කුරමති වරයාගෙන් මින්වර එහෙන් එවස් බයක එහෙන් වෙස් මීහක මේ මුසීබත් එක කුරමති නුවේ අळෝම මියදු දුනියගේ හයාත බලාල කමුන සලොමෙන්නා කීග මේ උලේ මිහොන්න බලාල කමුග වෙනස් හේවලා ෆසාලිහු අळොන්න මුසීබත් කුරමති වාතන් අळෝමෙන්නාගේ දෆෙන කොබබා මීගේ හික්මතකි මිහාර මේ හගීගත බලාලරුගා මේ හේවලෆා සාලිහුන්නකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදරතුග එම්මෙ ලොබෙතකම් බොඩු මේස්මිහු එහෙම එකලාගේ එමීහක ලෝබි කරවවා මීහක තෆාතු ගොග්ගත එකලාගේ ඉම්තිහාන බ කරවවා मिसाल का बलमा हिंगा मी अने अगुण में मी अने अय्यूब के फानो के वाह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाह के दमे को निमाले किया दे भी अय्यूब के फानो की मैं अल्लाह सुब्हानहु तआला एकले फानो मी की केतरी कम के नमूना है अगुण में मान एकले फानो अशार वरकं मने की एकले फानो की वरा मुसंदी वरा थनवस बेकले को तो एकले फान अल्लाह सुब्हानहु तआला बेफले इन्नेस बाकी सा एकले फानो के हचकोलो के फाडे के बाये जे के एकले फानो का हलवरिना मोदले हुरिहा चे एकले फानो के बने तिकिन दी एकले फानो के अभी खमलुं हमें कन अभी में अभी खबरनु के कनिफियवा दें एम्मे एकले फान दो कोला यदि एकले फानो ए गांदुवा नोबा बहुगे सोबुं एमीहुं खुणिवकाला एकले दनक एकले डस्टबिन कारी ए सरहदोग एकले फान बहट्टा फोननियस एमा एकले फानो अभी खबरनु एकमले फानो मुखातब विदानी एकले फानो अल्लाह दुआ करबम बिनुन तो इतिक मुसीबत सलाम बेत विदानी के थिमन्न एकलागे तनवस नियमतुगे आशारहर हेद कुलिरु एम्मे अंहर दो तिमन्न एकम केत्तरि नुवेबे बी हे विदान हमें को तावण में फेनिता ने सलाम ले यूनुस के फानो के अवन बदाले कम गानस केत्तरी कम के नमूनाए आदि अल्लाह सुब्हानहु तआला के लिफान इम्तिहान करे हमें को ता अवन बलमाही का मैं अल्लाह सुब्हानहु तआला खलील इब्राहिम के फानो के वाह
එකලේෆාන උමුරුම් ෆස්සලු සහර මච්මානකි මෙම්මගොස මේ මුස්කුළු මුර්ෆරා දෙව එකලේෆාන ලිබුනි ඉස්මායිල් ගෆාන් ලිබඩාති මා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එකලේෆාන ඉම්තිහාන කරබු මට්ටක එකලේෆාන කිහිවලෆා සාලි අලකවාති එකලාගේ ඛලීලුකම ಬಾದಿ එකලේෆාන ඉම්තිහාන කරබු මට්ටක එකලේෆාන හුවෆෙෆුළු ෆෙන්න එකලේෆාන දරිකලුන් ඉස්මායිල් ගෆාන සබහ කරා මන්සර් ඒ හගීගතුගේ නබී බේකරන ෆෙන්න හුවෆන කි හගීගත එම එකලේෆාන දරිකලුන මුඛාතබ කර විදාන යා බුනය්‍ය ඉන්නී අරා ෆිල් මනාමි අන්නී අස්බහක ෆන්දුර් මාසා තර විදාන එකක දරිකල විදාන යාබත් ඉෆ්අල් මා තුමර් සතජිද්නි ඉන්ෂාඅල්ලාහ් මිනස් සාබිරින් එම එකතු ඔන් බලාලාරු අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මීහක ලෝබි කරවා කොම්මෙ මීහක මීහක මුසීබත් කුර්මත් කරවා මුසීබත් කුර්මත් කරවන්නේ කොම්මෙන් එකලාගේ මීහා දෙක ලෝබි නොවාති කියනු එකලාගේ මීහා දෙක වා ලෝබ්බෙගේ බොඩුකමුන් මීහා එදිමාව මුසීබත් කෙත්තිරවන්නේ කීබෙගෙන් තෝ එහෙම කිද රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සහාබිනස කලේෆානු නමූනා දෙක්කවි කලේෆානු හයාත් කෙත්තිරි වඩායන් දෙකලේෆානුගේ දවතුග ईमान बड़ा बेफून तरीन मिसाल का बिलाल गफान कम गावी नमस अम्मार बुन यासिर कम गावी नमस सोहेब रूमी फद कम गावी नमस सलमान अल फारिसी कम माने के बेरो मक्का ngara wadaga मक्का इस्लाम ने कबूल करो बांग ते बेफून ए मक्का मुश्रिकों फरात दिमाग मुसीबत तका लिबुन अनिया ते बेकल केतिर वडागती देमक नेमाल इशारे करो कि तमय नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हया पुलुंग बेकल ने मंजर फिन वडागे कलेफानो के केतिर कमा मी अल्लाह सुब्हानहु व तआला मीह का लोब करबा कम गावानम एमीहागे ಹುರಿಹಾ ಕೊಂಕ ಮೆಹಂ ತ್ಯಾನು ಕೊರಬ ಫಹರಿಗೆ ಮೀಹ ಕೆ ಮೆಲೋಬಿ ದರಿಯ ಕ್ವೆಸ್ ಗೆಂದ ವಾಫಾನ್ ಅದಿ ಮೀಹ ಎ ದುಲಾಹ ಗೆ ಅಮಿ ಮೀಹ ಗೆಂದ ವಾಫಾನ್ ಅದಿ ಮೀಹ ತುಗ ಅದು ಹುರಿಯಾ ತನವಸ್ ಕಮಸ್ ಗೆಂದ ವಾಫಾನ್ ಅದಿ ಏಕ ಬದರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಏನ ಎವ್ವರಿ ಮಾಗಿನ ಹೇವಕಂತ ದೆಬ್ಬುಗ ಮಿಸಾಲೆ ದೆಮ್ಮೆ ಕೊನ ಇಶಾರಾ ಕರೋಗತ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಗೆ ಫಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಏಕಲೇಫಾನು ಎ ದು ಏಕಲೇಫಾನು ಕೆ ರಬ್ಬಿಯನಿ ಮಸ್ಸನಿ ದುರ್ರು ತಿಮನ್ನಯ ಬಲಿಕಮೆ ಜಿಹಿಜೆ ಏಕಲೇಫಾನ ಶಕ್ವಾ ಇನ್ನು ಕೊರಬ එකලේෆාන දුවා ඉජාබ කරව අල්ලාහ් සුබ්හානහු එකලේෆාන ඉහුගේ حالත රුජුව කරව එකලේෆාන තනවස්කම අබිදරින්න මුදල හුරිහාච එකලේෆාන අමුලු දෙබි කිබේ එකලේෆාන එකන්තත්තක කෙත්තරිවි මෙහෙමනනි ලයින් ශකර්තුම් ලඅසීදන්නකුම් වලයින් කෆර්තුම් ඉන් අදාබි ලෂදීද් කිස් කරව බහි කරව බාපුර අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අද මේ අපුණ හැමෙච්ච දන්නවා නේද මේ හෙලෆා සෝරි හලුන්න මුසීබයි කුල්මති වේ එකම හිකුමතාබක තෝන මේ වාහකම දක්කා හිඳුක ගෙත වාහ දක්කම දා හිඳුක අලුන් හිතන් අරණි අලුන් මෙන් ඉන්සානු ගෙත ખાસ කලුන් මෙන් මුස්ලිමුන් විශ්නෙන් ජෙහෙ එව්ස් කියක ගෙත අදි එව්ස් තනකි මුසීබාතුන් එක්කොන් එතන් සලාම වෙගෙන් වන් තනින්න ගෙත අලුන් මෙන් නම් හම නේගෙන් හම කොම්මි දුහ කුස් කොම්මිස් කාල මුසීබාත අලුන් මෙන් ඉහසාස් නුවෙස් ෆාරගි කහක මෙහි ගාදාන ගෙත එහෙම මේ වකි මීහක වකි ෆරාදක මේ වකි බයක දිමාවා කමෙන්නු එහෙන්නම වෙස් මේ කවුනි සුන්නේ ඉංගෙත අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා මිස්තකුන් මෙදුගා මේ සුන්නේ මේ කුරිමත් කරවමුන් ගෙන්දවා හිඳුගා දෙමෙ ෂේඛ් ෆාහ කරවි වර බරාබර වර ෆොරිය මෙන් ෆාහ කරවි අස්තු කීවකින් කන් මුස්ලිමුන් නම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලා එකන් මෙදවර කරවන්නේ ඒගොතු හැම එයා ගුලේ ගොතුන් ඇස්වා හදීසේ මේ තිර්මිසි රහිමහුල්ලාහ් රිවා කරවා ෆවනි ඉමාම් අල්බානි රහිමහුල්ලාහ් සහ කරවා මේ හදීස් කම වනි මා යසාලුල් බලාඋ බිල් මුමිනි වල් මුමිනා ෆී නෆ්සිහි ව වලදිහි ව මාලිහි හත්තා යල්කා අල්ලාහ් ව මා අලයිහි ඛතියා නේද හදීස් බස්ෆුල් මානේ කි මුමින් ෆිරිහනාය මුමින් අන්හිනාය මිගොත මුසීබා ඇත්ත මෙදුවරිවේ මිහෙන් ඒනගේ මුදලා ඒනගේ නෆ්සා ඒනගේ දරින්න එකක මුසීබා ඇත්ත මෙදුවරිවේ මිගොත දානේ දුස්ත ෆායතුකින් හත්තා යල්කා අල්ලාහ් ව මා අලයිහි ඛතියා අල්ලාහ් එන බද්දල් කුරන්ත නේද එහෙමානි කෙම්ම ෆහුදුහා හැමය ඒනකම බද්දල් කුරා හිඳුගා ව මා අලයිහි ඛතියා ඒනගේ බස් ෆාෆේ නෝන්නා එහෙම අස්ලු වරම් මුහිම්මු මේ මක්සද නතර මුහිම් හිකමතෙන් අස්ලු මේ ඉන්සාන ખાસ මුස්ලිම් ඉන්සාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මේ කුරිමති කරවා එකක මුසීබා ඇත්තක ඉම්තිහාන් තකකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඊලාහු අලතකුන්ගේ දරජා මතිවර කරව මෂා අදි බාමිහුන්ගේ ෆාෆත ෆුස්සම එහෙම වෙගෙනුන් තෝ හදීස් බස්ෆුලගේ ඉන්නනි අජබල් ලි අම්රිල් මුමින් මුමින් ආලාගේ මේ කන්දතක ආදේතිරේ අජාබ වහාවේ ඉන් අසාබතු සර්රා ශකර ෆකාන ඛෛරුල්ලා ඒනේ මේ ෆලෙක් දිමා වෙච්ච කම ගවාන මු ෆලෙක් කුරිමති වෙච්ච කම ගවාන මේන ශුකුරු වෙරි එකම් වනි එනෙන් හුකම් කෂේ වයින් අසාබතු දර්රා ඒනේ තෙරකම නිකමිතිකම හිතාමේ මෙදුවර වෙච්ච කම ගවානම සබර ඒන කෙත්තරි වේ ෆකාන ඛෛරුල්ලාහු ඒනෙන් එකම් වෙස් වෙගෙන්දනි හේකම කෂේ එහෙම ජුම්ලක දන්නවා කම ගවානම මේ හගීගතුගා
algun minna mihin kurumati wa kantete khasako mi aduge mifada halate gengeta covid nawara mi halatu gam algun minna fene misaleka mi fetrige mihin dahiruga mi positive wa faraytaka bay fara nafsani gotu seba eba kurumati we ngeto bay mi mudaguta bay ken ehna mes ebe fulan visna halam mi ham inshallah hewa kashewa ngeto almen dua kuram mi dani insha algun minna mi faka kam salam ehna mes allah subhanahu wa ta'ala kam medwiri kure wani mi haka enen inshallah komme saving ek sababum wahati yat egotan algon menge visnum behettima inshallah mikam algon menge nafsa ves luikan liben algon menge sekundi ves luikan liben egot nget shay algon den musibat ekke bune wahaga dakka ayruga den algon emme rangala kanno bahuge gotum badayruga musibat ke algon men rangalo kam kanno visne enna mes miha hisab as deke on wahaga to gali algon men ham gabul kore ekkam ke musibat ge sawabek gom algon men ufawer habare ke libege midani musibat ge fahuga mi anna heo kantatta ma gine algon men ham debe flunga wahaga teregen singa engage mihaga daraja ufuligen da kamakavs musibata fahuga wegende heo go ittake eba minbaru kuravai ema rangalu gotuge salgo menna ham visnadan kadde meche hewlafa mi hunna soli halutakunnan e rangalu ngete efade goteka ade malon ham e suwada dammi oleni ko baba algo men tidenna we dairage terege misa hewlafa salih unnan huri hewa kameke mi e muslimun ge haisiyatu algo men mi kurimati wa musibat to mi buni algo men darajatan hasil kurmattaka musibat kurimati wa hindu algo men amal kuran je gotaki ko baba ade emme furtama demme salgo men faha kuri fada ngeto emme furtama kam ka algo men ge visnum bahattam wi ඔය කංකම් මෙදුවරවනි අල්ලාහ් හදරතුන් නේද දුනියේග දැන් මාළුම හැම මෙතනක ෂහන් වරුසේ ෆාහ කරේ ෆදාන් හැම වරක් ගිනා අලු මෙන්න එබ මේ බුනේ කවුනි සුන්නති නේද කවුනි සුන්නති මේ බුනේ වෙනි ඒ කායිනාතුගේ කන්තත්ත කුරිය ගෙන්දිම අල්ලාහ් මින්වර කරවා අල්ලාහ් රාබා ෆා ගොයි ngeto egotaka badalen nanna ngeto ehma insanun kitama warakan e badalu kuran ulun kamuga wi names allah subhanahu wa taala ge kauni sunnataka ka badalen nu gere ngeto ehmema egotun esun e dani ehmema algun men efadaka men meduveri vejje kamuga wana ngeto visale galun men midannawani ki mi algun men hama misalaka mi covid nawaraga mi hasko specific halata algun men visnafi kamuga wana algun men mi jehene kiyawa den uralagen tibena wahakenno nunnu e ebbesaraka mi musibatuge mi mahane gulun huri wahakenno nuata kauni sunnati ke hem bunuma gulun huri wahakenno ngeto kauni sunnat ekkan kauni sunnata medveri wanekan ehem wahi kurawa fa faratu algun men angwa foni walallahi tawakkalu enanto allah subhanahu wa taala tebamu wakil kurashi ehem bima algun men ekankam rakkate irwanche ngeto algun mask galma me fada kantatta hama mi gaadurkam behettuma adi mi ay dohuma me fada emmihas ekankam salami wane emmiha kantatta algun men jehena rakkate rikamuga fewaltan alagen tibe ehennames ekam meduveri vejje kamuga wana ngeto algun men mi fenna adarta algun men mi ngiri hama mi rajyagama hasko maligam fuderaka bodange boy detto ehema mihekam hama meduveri vidan ngeto kitama rakkate rikamu fewalen ala huttas adi algun men mi abadu hama mi denne wihen kuriga tibi halatu nutibe weti mihen nukuma ulerama dima vedane fade miheka em vichikam kawane me ene hisabun dem mayus no wash ngeto emme furtama kamak ene visnam wi mihar mi allah subhanahu wa taala ga minwar flunti bane mi jehuni ngeto ehema hisabun den ena visnam wi allah ge haprotum medveri wi kamik ngeto e visnun gengulinche ngeto ei algun gada gadaran imamuge terege semme furtama gengulen je en usul enanto den eha ekiga algun men muslim haisiyatu algun men balhay algun men musibate medwer wima den hisabun algun men amal kuran jehna goteki ek sharri gotun angawafa usul ta kay gotal amal kur misalaka dannawa kam gawanama mihar algun hitan arafane mi sharri usulaka nuwane isolation gahuru ngeto nun is sharri usule دينه بيان كوري فواكب ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كورا فاني فدا يعني بالك من فتر جكم غوان غان هرا بي طون فدا بي فتر جكم غوان ما اف بالي فتر فوا رشو غمي هنا رش نداش ادي هنا رشو غمي مي هنا رشو غمي رش ناناشي سنگتو اهم ايغوتم بلاي رغا مي كان فدا مي كم شكو وتا هنا بوزيتيف كان ngomو den isabun mi ane mi HPA note idara kun ena hamen attend wevin den ena nuane hem ule hisab ta kanu kumeke ngeto
algon enge hamalgon men duhi lobeti akhun nakhtu warabode kam ballawan ehennam wes ama mi kamuga mi mawduga wahaka dakaw man dahinduga mi faha kollani aslu mi gul minu taya gulwalage algon min jene kamuga shari mingadun ek asbaba huriha nukta taka furiya me bola ngeto egutum bale ar misale ka musibate kurmati ei bayye kala kam vejji kamuga wanam ekama base farwa hoden chen ngeto hama ya ekiga emme muhimmu kamaki bali jesse faratunge bali fillawade devane ingeta bali jesse faratike Allah subhanahu wa taala musiba medwer kore faratike Allah subhanahu wa taala musiba emiha kiban fillawade devane bis Allah subhanahu wa taala kan enege hituga adin kapul kuru ingeta egotum base farwaya adi enum ves rakkatiri kamuge fiyawal takaki ei sabab takka ingeto ei sabab takkan maaddi sabab takke kamuga deki e sabab takwa hifa haluga Allah subhanahu wa taala ga hadratu ekama rakkatiri ekama salame koddum edi du'a kuru mi sama muslim ga haysiyatun kuranche kantat hame ya ekiga mifada halategga ngeto musibate insanaka kurimati wegen da hinduga ngeto ena mi enege amille nafsugo hori unikama de tirega ngeto konkametto timane farwa kuda ngeto namataka farwa kuda kureveto timanne maamba fan ade tirega mi emme ragala kandata kureveto timana abidari tarbiyata tibane furihame mi ane ekama sala ekama rakatiri weveto mi ngos enega amile nafsa enega washagam wa kandata muraja kuru ngeto e muraja kurma fo ene ihuna vura ragalwa masakke kuru e sawaki musibate ki ene deve signal le ngeto bay fara enege huri unikame ragalu kurma ene deve signal le ngeto ehme e misalaka covid nawar khala kame dima vias ngeto mi de muli mujtama feturgen da kame kamuga vias sama emi hange fata kame meduri wima anik hama kodako hama fahata emburi visnalu waram muhim ngeto ema mikfada kantatta ki mi hama muslimek gaise tongol menna kore vidana kantatta ya shamusa adami hagita balala iroga mi agun menna mi dunimatiga mi musibata kurimati bun ei kuringa woni sharak gota Allah subhanahu wa ta'ala awan menna medwer kurawa fawa kame ekid qur'an ga ayat ka balale kama surat al-hadid ga ma Allah subhanahu wa ta'ala wa kurawa menane ma asaba min musibatin fi al-ardi wala fi anfusikum fi anfusikum illa fi kitab min qabl an nabraha inna dhalika ala Allah yasir mane ki aharmem bimati ga diri ulayro ga dimawa musibat e misala nafsa dimag me kumuga be names ei Allah subhanahu wa ta'ala ekalange fotuga ekamen egota wan liwa fawati be dimawa kame keonan inna dhalika ala Allah yasir kamaki Allah subhanahu wa ta'ala hadratu ka war loi fase kamake misala ke insana ga respect ke kamaki war bodu kamake kumuga ena ihsas kurun kumuga ena semima mi adi mi awun gabul kuranje hagigata ki mihar mi demme ko mi war tafsil kan nimal ishara kurbi kan tattaka emma mi adalome miedu handumage miedu program ga wahage dakkaw mi gendani musibate kurmati wahindu maruman edumuge nubakama gule gotun adi mi hisaban ayru galgomen hama musibate ki kobakama adi musibate kurmati malgomen amal qur'ane goittaka we gotun wahage dakkaw mi gendiye aw me rad kurwe hama mawduge denwe bayabbe sama mi kuriyon we bato tere danan henna me salgomen hama mi mawduge tere wahage dakkani bodan hama musibate kurmati wahindu algomen amal tabahtana gota be gotun algomen wahage dakkam gendana ada handuma mi program ki Ministry of Islamic Affairs komme homa duha kum brasfe duha ka komme duha ge 11 jaha organiste live program ada algomen program ge tere ga komme duha ke istafatu mawdu e ihtiyar ko e mawdu ka wahage dakka tibe fon dini mawlumat takke mi handuma akol den shaw musa algomen hama mi mawdu ge tere wahage dakka man dair algomen insanunna waang ek goten non enge na Allah subhanahu wa ta'ala ene kurmati kurawani kon kame kurmati kurawani kiwen kame adi eya fahuga wa ka hori kantatte ke wesaw men ne shaw nimal ga wa ka fulges ne faha kurevi galo ga daragi imam ge wa ka ani tarani galo ga daragi imam ma alwa medu ga mawdu ga me wa ka dakka musibat taka hori gulmaki ko baba ade me qada gadar mane ki Allah subhanahu wa ta'ala ekamen e minbar kore bigota me tima ruhum hagigatu ga qada gadar mane ki qadar mane ke Allah mane qala mane ke ekamen e bigdiya kota me do king mujjum te mane kama me alhamdulillah ye de ekan ekota Allah subhanahu wa ta'ala irada kurbi me kola dimawi me har me qada gadar gun balala ro me medalwani me haqiqat balala me qada gadar imam ga mane ki Allah subhanahu wa ta'ala ekalaage edigoda gannawa kame edigoda gannawa kama gotaka ekalaage ekame nimma way
మనకి అవును එකම තිමිත් ඉෂාරා කළ එකම රුහුනස් නුරුහුනකම ගාවෙනස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඒකතන් එක නිම්මවයි අදේකලාගේ මා දුරාලා එකම දෙකතට මේ රාබ්ව වාෆේ ඒකත දිමා වණ්ඩක එයි අවුණු කිතෙන් මරක කමෙන් අවුණට මෙදවරයන් නේදුණු කම ගන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එකම අවුණ මෙදවරයන් මේ ඉරාද කරබාෆරිකම ගන්න එකම අවුණ කරනුවේ රෙකෙවේනේ ඒ සූර තක්වීරුගේ 9 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला लेकरवनी वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन माने की आगुणु कितमे कमे गोतක කමකන් එදනු කම ගාවි නමස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තආලා එකම ඉරාදු කරබාවා ගොතක එකම ඒ යෝනේ වයම් කුරුන වයම් කුරුල්ලාහ් වල්ලාහ් ඛෛරුල් මාකිරින් माने के मीहू मकर माने कले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरा बडाने दोग वाका के तेरे मेने मा आवुणु के देगोती बोले महिगा मी ಬೈಕಂತ ತೆಬೋರಿ ಮಿಸಾಲೆಕ ಆಗುಂಡಂಗೆ ಕಂದತ್ತಂಗು ಸಲಾಮ ಮಟ್ಟಕ ಮಸೆ ಕುರುವಿದಾಣ ಕಂದತ್ತಂಗೆ ಬೋರಿ ಅಣಿಕಂದತ್ತಕಿ ಏಕಮುಗ ಎಬ್ಬಿಸ್ ಖಾಲೆ ಇಖ್ತಿಯಾರ ನಿಕ್ಕಂತತ್ತ ಏಕಂ ಇಬಾಣ ಆಗುಂಡ ಕಿತೆಮರಕ ಮಸೆ ಕುರಿಕಮ ಗಾನಸ್ ಮಿಸಾಲೆಕ ಏನೆಗೆ ಮಿ ಮಿಸಾಲೆಕ ಮರುವೆಗೆಂದ ದಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮಿಸಾಲೆಕ ದಿಮಾವ ಮುಸೀಬತ್ತ ನುವತ ಮಿ ಮಿಸಾಲೆಕ ಆಗುಂಡ ಮೆಂಗೆ ಕುಲ್ಲಿಯಕ ಮಿ ಬಾರೆ ವೆಹಿ ಗನ್ನನಿ ಕುಲ್ಲಿಯಕ ಬಿಂಗಡ ಫಳಾಗೆ ಮಿದನಿ ಬಿಕಂತತ್ತ ಕಿ ಈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇರಾದ ಕುರಬಾಫಾ ಕಂತತ ಏಕಂಗೆ ಗತ ಹಿಂಗಾಗೆಂದ ಆಗುಂಡ ಕಿತೆಮರಕ ಮಸೆ ಕುರಿಕಮ ಗಾನ ಬಸ್ ಏಕ ಆಗುಂಡ ಮೆನನಿ ಏಕ ಫರಕನದ ಸಲಾವ ಮಟ್ಟಕ ಆಗುಂಡ ಕೆರಿಕೋದಾಣ ಕಲಿಬಿಕಂ ಬಿ ಮಿಮರ ಮಸೆ ಕುರು එම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා උම්මතෙක්ගේ මීහෙක්ගේ ආචාරු ගෙන්දවන් ඉරාදා කරවකම ගන්න එකමක ලහි ෆහින්නාන්න මානක මිසාලක අවුන්ට බయ్య කුරිමත් කුරම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඉරාදා කරවකම ගන්න එබලිය අවුන්ට කුරිමත් ඉවාන එන්නස් එබලින් රක්කාත මට්ටක මසේ කුරඟ බරි හමයක මිසාලක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මේ යන්නේ උම්මතේ ගෙන්දවන් ඉරාදා කරව හලා කරවන් ඉරාදා කරවකම ගන්න එකමක බදලෙන්නාන්න ඒකිත කුර්ආනුගේ ආරබ් සූරතක ජෙරිස මේ හතරවන වයතුක මම අල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි කරවණි ලිකුල්ලි උම්මතින් අජල් माने की कौम उम्मत का बस मुद्दत पे फ़ैदा जा अजलुहुम ला यस्तखिरुन साअतन वला यस्त माने की ए उम्मत के अदालत देखम गवानमा मीह के अजलत देखम गवाना एम हिंद कोळ का बस एकमे लस्सुमे फसुमे नेते देंगोति बले महिगा मिसाल का इंसाना एने के मसक्कतुन एने या ए दिमावा कांततुन सलाम बेवेने कांतत मिसाल का बले मह मे याने एने के मिसाल का गने सिही मसलता दिमावेशी के मसलता मिसाल का विरासी को तुन दिमावा कांतत ए की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उड़ में बयान को दमनी तिबामी हम कायबने कुरायर व तिबामी हुन नसब को तुम बिहा दुरमी हुन कायबने कुराशे नसब को तुम गायमी हुन कायन को सबुं एकल मी विरासी को तुम हुन बलित जीगन दिमन वर बोड मग फेगन दम मी अवण में एकंत तो उड़ सलाम विदान कंत देंगोती बल माहिग देंगोरी कंत का बला लायरुगा मिसाल का अवण में इख्तियार भाई अवण में मी दिव्य राज्य अवण में उमन दायरुगा अवण में राज्य का अवण में दीगनायगे अवण मिनिवं कमायगे अवण में अमां कमायगे रक्कातर में गोड़वे नेकम का वाणम अवण में राज्य दो को ला हिंतन का दियुम इख्तियार अवण में ने भाई एक ही बेगे ಈ ಹಂಗಿತ ಬಲ್ಲಾಲರುಗ ಮಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲಾ ಅವಳ ಮೆನ್ನ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ದೆಬ್ಬಾಹ್ ಮೆನನಿ ಕಿತ್ ಕುರ್ಆನುಗ ನಿಸಾಸರತುಗ ನವದಿ ಹೈಪನತ ಹೋಯ್ ಕುರಬನಿ ಇನ್ನಲ್ ಲದೀನ ತವಫಾಹುಲ್ ಮಲಾಯಿಕತು ದಾಲಿಮಿ ಅನ್ಫುಸಿಹಿಮ್ ಆನಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲಾ ಇಬೈಗೆ ಗಾತ ಮಲಾಯಿಕತು ಮೊಡಗ ಮಿಹ ಕುರ್ಆನ್ ಇಪ್ಪ ಗಸು ಕರಬಾಯಿಂದುಗ ಮಿ ಎಮಿ ದನ್ನವ ಎಮಿ ತಿಮಣ್ಣ ಮನೆ ಕಿ ಬಿಮುಗ ಅನಿಯಾಲ್ ಬಿಗೆಂ ಬಿಮಿ ಗೊಂಡ ಮಾನಕಿ ಮಿ ಎಬ್ಬಸ್ ಖಾಲೆ ಮಿನಿವಂ ಕಮೆನ್ನತೆ ಅನಿಯಾವರಿ ಕಮುಗ ತೆರೆಗ ಉಮ್ರುತ್ ಮಣ್ಣ ಮೆ ಹೇದ ಕುರಿಯ قالوا فيما كنتم माने की मिहंदनो एमा बलगदा की बेगे ती बामे को गोता मेरे के قالوا كنا مستضعفين في الارض माने ती मन मन की बाली कसने को बाई के ती मन मन की तो चॉइस नेते देमी दानो की बलगदनी मी अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासियतन फतुहाजिरु फीहा अल्लाह सुब्हानहु व तआला बिन तरवस वेगे बेनो की बेगे काले मिसाल का देह राज्य को काळे को दिंगो रशक बदनो मत माले गुण में की बेगे हुळमाले बदलनो मत की बेगे बिलिमाले बदलनो मिसाल का दनवा कम गावानो फौलाक मवाहम एम ए अगुण में बे अगुण में मिसाल का अगुण में एकंत तो बार और निकंत तो सलाम होगे इख्तियार के कुरान अगुण में देवाफ या देखंत तो मसे कुर्म के इख्तियार होती मत की मसे के कुर्म के कुरान होगा और अगुण में बार और वाफ ಶೌಮನ್ನ ದೇಹ ಮೌದುಗ ತೆರೆ ಮುಸೀಬಾತುಗೆ ವಾಹಕ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬಂ ಆರ್ ಮೆ ದೇಕೆ ವನಿ ದಾಳು ಮಂಗೆ ಮಿಯದುಗ ಮೌದುಗ ಮಿಯನಿ ಮುಸೀಬಾತೆ ಕುರ್ಮತಿ ವಾಹಿಂದು ಮರುಮಂ ಎದುಮಗ ನುಬಾಕಮ ಅವಮನ್ನ ದೆಂ ಬೈಫಾರ್ ಎಬ ಫೆನೆ ಮುಸೀಬಾ ಬೊಡುವೆ ಕೆತ್ತೆರಿಕಂ ಕೊಳುಂದಾಗಿನ್ನೆ ಹಿಸಾಬ ಗೊಸ್ಕೆನ್ ಮಿ ಎಬ ಮುನೆ ತಿಮನ್ನ ಮರುವಾನೆ ನಮೆನ್ನು ಹಿಯದೆಂ ಫುರಾನ ಗೆಂದೆವಮಂ ಎಬ ಎದೆ ಬೈಂ ಮಿಹು ಬೈಂ ಹಾಲೆತ್ತ ಕಾಮೆದೆ ಫುರಾನ ಗೆಂದೆವಮಂ ಎದುಮಕಿ ಕೊಂಕಾಲ ಕಮೆತ್ತೊಮಿ ಅರೆ ಮೆ ತಿಯದೆಮ ಕುರಿಂ ಹಮ ಅಳೋನ್ ಹಿತಂ ಅರನಿ ಮಿ ಅಳೋನ್ ಮಿಂಗೆ ಮಿ ಅನೆ ಮಿ दुनियावी तजरिबात खाऊं में बलाफ खाऊं गवाना में तो डॉक्टर ये तो एबा मी विदाल वे तिमन में ना मी दे बाली में हूँ ये तो एब वत्तर के दे बाली में हूँ एब बाई गोले दे बाली में हूँ गेनस एक का दे तेरे कभी बंदे में उम्मीद कड़ा ला फोन नहीं रुका
අනෙක කොහොම බලන් රගලවානකම තිමන්නේ මේ විස්නා ෆෝන් නේරු එක්කල මේ උම්මීද කඩාලා ෆෝන් නේ මිහ අනෙතු හෙදොනු හම මරගද රගල වෙච්ච කුල්ලිය නේද අනෙක තිමන්නේ මෙන් එන මාදම දූ කොල්ල නිම්මන් හොන්න මිහ හෙදොනු වයරොන නිමරු එෆේ නේද දන්නම මිහුලේ වාහකේකි මේ දුනියේකි මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා iki mi hunna musibat ekkota minwar korawwane algun minna finna finuma misaleka timanne ma ragalu wahane note timannege mi ane mi balimi hay ma ragaluwane miharu ena maruwegen tiyun geto mi covid nawar jehuma vure mihalu goluma vure ma ragaluwane misaleka mi min kandetta dimawegen tiyun mi misaleka bay faratten e bohor detto mi mi halatuge sababun azifa ves kellifa wara sikundiya baru boduwan hame yagin sebe fulun geto එහෙන් එකන්තත්ත වේගෙන් දා හිඳුක වෙස් දුනියමති මායුස් වේ නෆ්සානි ගොතුන් තිමාගේ නෆ්සන් එකශීගෙන් වා මින්වර කල විස්නා නේද මි දුනියේ මිහාර මි තිමන්න මි අනේ දුනියගේ ඔලෙවෙන ගොතින් නැතේ මිහින් විස්නුන්ත ගෙනස් නේද දුනියමති ෆෝහි වේගෙන් මරන් එදේ එදුන් ඒ කීර්ති නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වනි මි කලෙක් ෆාන් සෝරි හදීස් පස් ෆුලුම් මනා කරවා ෆෙගොත් නේද හදීස් කරවා ෆවනි ලා යතමන්න යන්න අහදුකුම් الموت لضر نزل به තියබා මිහුන්ගේ තෙරෙන් එවස් මිහක ඒනේ කුරිමති වා මුසීබාතෙක්ගේ සබබුන් මරන්නේ දේශ නේද දෙමෙ මි අරුන් මි දෙන්නේ වාගෙන් හේත ડોක්ටරුන්ගේ තජරිබා එබ ෆුල් මිදාලෝනි මිහෙ මින් එබ නේද එගොතම් මේ අනේ ડોක්ටරුන් උම්මීද කඩහලා ෆුන්න මිහ ඒගේ ෆා සාලි සහරුන් දුනියක බති එබ bay mi tibi nge duri ola fa e ba mi doctor me se kama haram be bay fara nge to ehme ma mi maruge mi ane dammati ge kama algon men qabul kora bay mi hu nge to e insani ge nisbatun e mi hakat kurmatu wan emme bodu musiba detto maran haziru e visnumuga mi hu ene ade terega enazar visnu ehme ma nabiya sallallahu alaihi wasallam mi hadis kor hadis pas par kol me ade terega warabboda visnen je kame e musibaten wata bodu kame no timaya kin kore war kame Allah subhanahu wa ta'ala timage na hitan arafa misaleka hitam merani ai warabbodu kame ge dibane kurmatu gen die hagigat kus bodu kame ehne mes ekam gori fahatu gori heyo algon me viste me algon me mitaga me wahada kam die fadak ehne mes ena kommehem ves geto den ene misaleka bay fahara ebatibi edu mi damati ganwata mi hospital tagu hama muskuli main geto muskuli bafai geto ebatibi halala mi henneti hama ekani beru mi ko ena kharega mi hunnani ena khandatta balahatta geto dari mi warabboda unu hitama koran jeka me hennes mi hem mawdu kawati kalmen udaran dasilaka hennes efada halate ga mamme eknota bappe eknota mi ko heda koramun da hinduga enin e musibatta efada halate ge ene mi Allah du'a kor vidane mi fada nabiy sallallahu alaihi wasallam diskura fain kana la budda fa'ilan kum mihin ene kan koran je hijje kam gawana mane ki maran eden ena ide kam gawana ma ena du'a kurashe Allah Allahumma ahyini ma kanat al hayatu khayran li ya Allah miyala hayatu ga diri hurun ei miyala hewga kam gawana me kam miyala medveri kurabwa dev wa tawaffani idha kanat al wafatu khayran li adi miyalage maru gennawa faande miyalaya maru ei ragalu wekkam gawana me wagota ngeto evvis biheka negene enege umuru digumuge sabun enen huri heyokame adi enege umuru digumuge sabun enen huri nubakam visnege ehem bima algon men abadwes visnage nuwane me abadwes visna wani algon men aslu Allah subhanahu wa ta'ala minbar kurabba fa musibat tege kege fahatu ga hama yagin wes heyotake wakata එහෙම ඒගොතක මතින් අලුන් මින්ග අමල් තවල් මෙ සීදා කරම්වි කිතම් මෙ බොඩු කමෙ දිමාවිය සල්මෙන දෙම්ම හැම මිතනුගමි එකක නබී බේකලංග වාහක zikr කරවෙගෙන් දිය ඒ බොඩු බොඩු මුසීබත් කම යගෙන වෙස් මේක කුරුමතිනුවා නේත නෝහගේ ෆාන් නේත අති එක මේ යනේ ඉබ්‍රාහීම්ගේ ෆාන් එබෙ ෆුලුන් එකමුග මි කෙත්තිරුම්ගේ සබබු කියා බොඩති මේ ෆරජ්තක තෝ කියා බොඩු හිංගම ජොම කියා බොඩු නියමෙත්තක තෝ එලිබි වඩාගති එහෙමම algun men khasako miyaduge mi halata visnafi kam gawana men geto algun hama dannawani algun men iteren wazifa gillifati be befulunna adi enum wes hengama hiddati halu guluwa befulu geto visna fashe insha Allah ma kamyab warakay geto kamyab kairi wane insha Allah befulunna hama ufa verikan libene kam sharutaki kankama de terega positive ko ragala visnu amaro mi sawal ko jawab nimmalani hama hadis bas fole an mi annani nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis korwani kudusi hadis bas fole ana inda dhanni abdi bi
තිමන් ඉලාහ ඕඩිගෙන් වනි තිමන් ඉලාහ අලා තිමන් ඉලාහ දෙතර දෙකේ ගොතකෂ එහෙම අලුගොන් මේ මුසීබත් තවල් මෙන්න කුරිමති වාහිද සවල් මේ විස්නම්වි ආද ඉන්ෂාඅල්ලාහ් මිකමු මේ ආහරංගේ අලුගොන්ගේ නෆ්සක ගෙල්ලි මෙන්වාන ෆුරානක ගෙල්ලි මෙන්වානේ ඉන්ෂාඅල්ලාහ් මම දරිනක සසර නුකුරානි ඉන්ෂාඅල්ලාහ් මේ ජෙහිලා ෆදානි ඒගොතවල් මේ විස්නුම් බහට්ටන් ඉන්ෂාඅල්ලාහ් එරුම් ඒගොත අලුගොන් තරේගා මුආමලයක් කුරවේනේ ඉන්ෂාඅල්ලාහ් आदमी अवुन में आदि हकीत बलालर मिसारे का अवुन में मी मारम मी एदुनी यो इंगा तो दें मारो एकिन दिया मक एबेने यकीन तो एन वन्ना सोरो गे खं एकम गारंटी एने दत्तो आदि मारो मक हिसाब निमुनी एन ए कित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारी एक मी है को मारो एकिन मी एतना जनाजा गने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेंग विदालोनी इस्तराह माने केन दें हुरिया को सलाम वी तेदति पार गंपणी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिस्करोने ए हिंगम जुनवते मीहायं आराम लिबुनी नवते मीहायं हुरिहा कमकु मिनियम बेबुनी एन अल्लाह सुब्हानहु ताला सूरगोद्दाहकम गावानम एमा मी एब्बे साले गाउड में दिमावा मुसीबत को दिमावा देरकम को गाउड में मारंग एदुम की एब्बे साले का खंडड़ियं की गुरुवानुगा अधिकित मा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं करो वाफाकम एगो तो एक लेफानु के बोडबेबे मी अने अब्बास के फाणु के मी मिदुने दुकरे आलास कम फुगन वते के लेफाणु मी बलिकम क दिमावे के कमा शकवा कर मारंगे दिवा डागन दुआ करम फट्टी मन वते कमा शकवा करम फट्टी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अब्बास या अम्मु नबी ला ततमन्ना अल मौत इन कुत मुहसिनन तज़दाद ईमानन इला इहसानिक माने कि ए अब्बास ए मी रसूला के बोडबेबे ये नि खले के फाणु मी अने मारा एदिवडा नुगन्न वाशे खलीफान की अने हियो लफा सालिह मेकम गावान एकम सबम खलीफान माने की दुनिया इतुर दुनिया हुले आदि हियो कंदे तकम प्रोसेस नि बेगंदाने आदि फाइन कुत मुसियन फाइन तुआखिर माने की खलीफान की मि नुबान लफा मेकम गावान माने तिकिन वाने एकम हम इतुर कंद तन्न तो नुबा कना ते मा दे हदीस कुराबनी ला ततमन्ना अल मौत मरुम उम्मीद न कुरार मरुम उम्मीद नुगा ए अवन में साले के दिग मान गए ए अल्लाह सुब्हानहु तआला अवन में दबाफा अजल ए अजल अवन में हमें आमा ए अवन में किते मर का नेदुनु कमुगा वीने में साथ एदुनु कमुगा वीने में मलक मौत के फान वडागिन अवन दिफा के फा आदेश कोरे कमुगा वीने में किते मर का रोई कमुगा वीने में कायला में अवट्टरिना में रफुकति एम्में इतना के को अवन कारित में रोई कमुगा वीने मलक मौत के फान वडागिन फुरान हिप्पवा एमा गुरुवान को एकरोने फैजा जाजुलम ला यस्तखुरुना सातन वला यस्तकदिमुन एमा अवुन में मरंग इदे कन्नुचे अवुन में मनी ए मारो ए अवुन हेयोगे कमुगा वानम अवुन मारो गेंदवा अवुन में दुनिया गेंदवा फांदे अदि एकमुगा नुबाक में कुलेगवा कमुगा नम दुनिया मती हेयो अमल कुरमट्ट का फुर्सत दिनमा अवुन में मेदन ई एकले इंसाना मारो गेंगो से अल्लाह सुब्हानहु तआला हजरतो का एना कोरी अजाब मिकंद फने में बने कि रब्बिरजौनी लअल्ली अमल सालिहन फीमा तरक्त हद रसकला को मियाला देवन फार दुनिया फोनवांदे मियाला कुरीग नुकरे ओरी हेयोकंत तक अनुकुर मट्ट देगलो कुरन खल्ला इन्ना कलिमत माने की नकने के नफी के मान अल्लाह सुब्हानहु माने के हेने देने नुआने एम अगुन में बेसाले के मरो मंगे दिगे नुआन अगुन में जेनी एकम केत्तेरिवे असबाब तो हिफागिंग ए मुसीबतों सलाम कुरमट्ट का मसे के कुरम में होती शमसे मी हम ती मी मारंग एदुमुगे वाहका के तेरे अगुन में हम मी अमिल्ले मारो आतम वसे बफने अव मन दिमावा कांतते के सबम हम मारो अमिल्ले हम बुनेफ मुसीबतों के सबम केतेरे नो एक गोगोते राज्य के मुस्तमा बदाल कम करने में कोमेश्वर का मादर नाम सारो मन बफने अमिल्ले मारो गेंदा वाहक हम कुरिम में देखि एदुमुगे वाहक ओ त मारो आ मी हुन नाम दे एमी हुन हुरी गेल्लुंತ की को बाबा अद हकीकत बलालारुगा पे औनु कबूल कुरा गोतुगा मी अमिल्ले मारो मिहारकंगा सागुन में मी ओन्ननी अने हिंदना कुने कला फैशन कब्बेफा ए अवन में अबदस कोमेस नूह को मे फेन्ननी अवन में अवट्टे गामुगा मेण मिहक मारवज्जे एण मिहक मारवज्जे अबदस ए वाहक त नूह का फुरा खमे दमे देरा टस्ला हा एण मारवज्जे न दंजेज्जे मेण रशेग वर मशहूर मेण मिहक मारवज्जे ए हाल अवन में हित करना रेम मिसाल का अवन में की मुस्लिमों खं अवन में एकोत मारवगे दियाम गियामत दो के बाणगे अवन में तक अल्लाह सुब्हानहु तआला बयान को दबा मी उमर सुलेमान रश्कर एनगे मी अल क़ियाम अल अलामत क़ियामत अस्सुग़रा वल कुबरा में खुद बयान करबा मेनी अमिल्ले मरवा मीहा एमीहा ए मरो मट्टका बेन को वसीलतेगे तेरेगा ए हालुगे एने ताबद ओन्नाने हमें को तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम मेराज के दतुर कलेपन फिन वडागती मीहा को मी उस्तन कंगरा
పెట్టి 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 వెట్టෙන් වෙටුන මුල්තා මේ මිහා මොහතන සුන්නා පතේන අනිකයි සනකත දෙවියන් අසම දෙන් ඒකලේ මේ දෙන් ජිබ්‍රීල් ෆාන මේ සවල කරන ඒකුන් කමෙන් ඒකිබෙන් හේ ඒකුත එකන්ද තෙන උදාහරණ කීක ඒ ඒනේ කී දුනීමති අමිල්ල මරුවේ මේ මිසලක මිහක ජහරෙබ්බයගේ මරුවි උස්සනක පොම්මාලයගේ මරුවෙගෙන්දී මේ මිසලක දංජිහිගේ මරුවෙගෙන්දී එෆා හංගම ගවන ගියාමත හැමෙන් ඒනේ හාලතුග හැම ඒ ගොතන් එකන්ද තක්රාරකොත් ඒ හාලතු ගේන උලෙන් එහෙම අවුල් මෙන්න අමිල්ල මරුවුන් අධියනක අනකම කී කඩගෙගේ මිසලක එමි අමිල්ල මරුවෙජ්ජකම ගාවානම ඒනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රහමතු මිය මහරූම් කරවවා ඒක මිසලක කී කොබා ඒක මිසලක කී රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කරබි හංගරාම එක්ග මීහකෝ ශහීද් වෙගෙන්දී දුනියේක නසරුග මීහුන් සහාබින විදාලෝනේ එනේ කී ශහීදක රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එනේ කී නරකොන්තරියක දෙන් රසූලුල්ලාහෙන් හදීස් කුර බීම සහාබි මර බඩ අජාබෙ ජේකිබෙ එබේ ෆෝන් නම්බර් ෆෙරෝනි එන හංගරාම දානෝග මර ෆොයිද් මන්සර් දෙන් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් කුරේ සහාබි දාන එකීබෙගෙන් තෝයේ එන නරකවන්තරියක හදීස් කුරබණි එනෙන් හංගරාමග ලිබුණ ජඛමෙක්ගේ සබුන් එයක් කෙත්තර නොවිගෙන් එන කණ්ඩිකොල ජාව කණ්ඩ මත් එන අමිල්ලන් එනක ෆුරාන දුම්පාලිය මෙහෙම එන නරකාල හරියක බෙගෙන්දන්නේ මම අවුන මරබට විස්නංජය කන්දතක මානේකි මීහා අමිල්ල මරුමක හිසාබුන් එනේ ගොස සෝරක වදවණු කි නොන් එන අමිල්ල මරුම කියන සෝරක මට්ට කනිල් සෙරියකට ගන්නු එවර මා නර මේ නුබාතනක ගෙන මානේකි නරකාගේ හූණු අලිෆානුගේ තෙරේගෙන ආදාදා නනේ අද අඳමුගේ තුරුන් එන මිසලක ජහර බයකම ජහර බෝල මිසලක අමිල්ලන් එච්චන් හරාගේ මරුකම ඒ හරාලා එන මුලි ගොස ගියාමත අදාද අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මහස්මී තාලා ෆිල් ෆුරුම් මේ ඉසාර ෆිල් ෆාන අමර කරබාගේ තාල ෆිලිෆු මුවාගේ මිස්තම හිසාබ කිතාබ එලෙම හැමෙන් එනේ حالතුක අදිකබ එවර දෙන්හුරි حالت හොරි කිහිනෙන් එනේ යා මේ අවනේ වෙන අමර තෆ්සීල් ගත චදන්නවාලෙන් මේ හර් මේ ආම්කෝ අල්ගොන් මෙන්ගේ තිරේගේ දෙමේ ෂේඛ් ෆාහක් කරේ ෆදන් මේ මෝසුම මිකහ කන්දත්ත මේ නනිදත් ඒ වර රගල වාහක අලුන් මෙන් එකකු මේ එෆද කම කොෆි තම් ෆෙනුනි මහම එකමුන් හිවර් ලිබිගෙන් නේ කියාව අලුන් මෙන්ගේ තිරේ එෆද කන්දත්ත එක බදිමාවේ අද අලුන් මෙන් ගාවට්ටි ගෝමතකම සෙවද කන්දත්ත ෆෙනිගින් මේ බයි ගෝමත රහ පාගුතුක මේ දේ තිරේ කුන් දිය එංගෙත Facebook live කොග්ගෙන් වෙස් මිහුන් එකන්දත්ත කරමුන් දිය දැන් මේ හර හුට්ටු ආලාෆ් කන්නේගේ එකන් යෝති එහිම මේක අස්ලු අලුන් දන්නම බේනවා නොක්තාකි දෙමේ ෂේඛ් ෆාකුර ෆද මුසීබත් තකුන් සලාමෙ වම් වෙන් හල්ලෙ ගොතුගේ එකම් මිකුරණි දෙංගුරි කියාබඩු මුසීබත් තකේ තෝ විස්නාලම් වානේ නේත ඒ හම අල්ගොන් එඩ කොල්ලෙන් බේන වෙනුක්තා අදේසා මලොමෙන් අස්ලු හගීගේ මුසීබත් අමි කුරමි ආද අලොමෙන් හම වර තෆ්සීලි ගොතෙක් වාහක දෙක්කිදා මුසීබත් වාහක එකන කොගෙන සදී ඒවා ගොළුවාගේ මරුමුගේ මුබාකම වාහකේ දායරුග හම වර තෆ්සීලි ගොතෙක් දෙකේ දාන වාහකේ කන්න එන සලොමෙන්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් හො නිමාලා වජේ වාති program nimmadani hama debe funas bayar wada ga alumna tiya debe beenun ter mawdu matatta ka hama war boda shukr danna ingeta ade meduge islam mi handuma program ga alugam me wahaka dakkali musibate kurmati ma hindu maruman edumuge nubakama behe gotun ade alumna hama shehumes bayan ko debi musibate ki ko bakama adi musibate kurmati wa hindu ga alum amal kuran jehna gotta bayan ko debi adi alumenge mujtamoge terege komeswar ka fenna amale mi musibate kurmati wa hindu ga amille maruman eduma adi amille marwa manzara amikantata adi ekantata kya nubakama ekam shehu bayan ko devaf adana ummid kurani meduge program ke stay back from beenu teri malumat ke livigen dia program ka weekama adana program nimmaduma kurin am musudun alon men hama miharuga mihadata guligen handuma kon arwa bai kantata handuma ko dena adana me adis wetu kuram me gendani am halaten alon men ga am halata ka diumattaka alon men amilla alon men ge zimma war farihemen ada kuran e bejehe balin rakkater umattaka salamati gotun alanje rakkater kam ge fiawlata alon men alan e bejehe awmen deve luita beenun kurumuga ei kommehen alwomen kuran jehigen kurakam ekkam ekankan hadan ebeje beeradiakam gawina mesadi ehen kam kurikam gawina mes ade masku eluma ginaginan addoma mifa salamati rakkaterkam ge fiawlutan eluma te befonna nasehet terwamu mieduge mi handuma program awmen nimadana madama sirad kurave te befonna beenun ter mawdu wakage beenun ter mawdu mata kake baddal kollana medu program belleviti huriya bedun terena shukr dannawa wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh